Tinapalabas, ginandat da Edmar ken bugoy ti aglibas iti plantasyon ti marihuana nga yanda, ngem sanda nagbaligi. Nasiputan ida dagiti pasurot ti awagan da iti Pangulo Braulio, ket inraked da ida. Kabigatan na, inkedeng ni Pangulo Braulio adusaan ida, babaan iti panangbugbog dagiti pasurot na kadakwada. Immuna ani Edmar ti rinukatan da, ngem iti bugbugan dan da itoy, nagsiddaaw ti Pangulo da, tanalaing gayam amakilaban. Naay ayo da itoy, ket pinagbalin na ni Edmar amakannawan na. Iti sabali a bangir, agruaren dagiti estudyante iti pagadalan da Paula ken Dolores. Pagamuan, tadda ng dungpar kini Paula. Itagagayem, adto yung tituloy tinobela tayo ana Pauluan. Rodora! Makitak lakit din ni Dolores dito ayan ti Kate. Gapota dito iti pagroran dagiti amin nga estudyante. Yasidog ko tirik na ni Dolores kanya. Kat kalpasan na. Ay! Agdungpar ka pa eh! Ay, sorry ha. Rodora? Sorry ha. Jack ing gagara ti panangdungpar ko ken ka. Sorry. O sige. Mabit lang! Mabit lang! Saan ka di aring sorry ha? Saan asika ni Rodora? Rodora? Saan a Rodora tinagan ko? Siyak ni Christy? Sige, mapan ka na. Sige. Apay akas jay. Ni Rodora tinakitak itay. Ngam, sabali matgayam. Agdiretso akon nga agawid. Ado ti aramida kita. Iso nga agawid akon. Dolores? Ha? Kumusta ka? Rodora! Oh my God. Saan adito ti pagsaritaan ta? Inalak ka ni Edmar ti address mo. Kantinagan ti pagad-adalam. Isa asinarong karan ka. Ay na, agyamanak Angam, ayan ti gargarat mo. Apay ngawan bag mo. Saan na nakasapulan? Tagsubli akmat laadagos iji galaad. Anya? Umay kala sinarong karan. Kaya't ka makita. No natalgid ka matlaang. Wan, kan agan nadak. Uy, among ka di? Adda dito ni Paula. Dito yung nga agad-adal. No kasta. Nagkita kayo matlaang dito eh? Wan, ngam pulos ajak sumurot iti pangaw-awisan na kanyak. Kan talaga aliklik-likak. Ay, sabali ti ugali na. Amangan no maari nga nakpay, kat jakton makalpas. Agan-anad ka akanayon kan kuana. Wan, kasta ti aramidak. Kan agsingsingpat ka. Masapol nga agbaligi ka. Ikarik Rodora, talaga saan kayo apaayan? Da kayo amin anapatag iti biyag ko. Kan kastamatan dagiti tattaw amang tultulong kanyak. Mangnamnama kami amin, Dolores. Wan, ipanamnamak da ita. Ayawan gayam. Kumusta dananang kantatang ko? Awan pagdanagam kadakwada. Idanon ko kadakwada ana salunat. Kan natalgad ti kasasaad mo dito'y syudad. Kan ad-adda apimintas ka dito'y. Anya? Talaga man. Ayawan gayam. Agawid tapay ije balay da Sir Edmar. Maturog kan ijay. Saanan? Gaputa agbiyahe akmatlaang ita. Agsubli akon ije galaad. Nagbiit kan? Wen, saanak ang makapagbayag? Ngam, bayam, baliwak tumanin ti umay. Angam, Rodora. Baliwak tumanin ti sumarungkarkan ka. Annadam ni Paula. Oh, adto'y tigatas mo, Dolores. Ay na,
Agyamanak, manang isay. Nagtaktak ka pa'y laeng. Kabailak mat timang timpla iti inumak agatas. Iso adi kay kuman agtaktak kanyak, manang. Para day talaang mat. Wan gayam. Medyo nala daw ka si mangpat Ay, kwa ngamin manang. Sinarongkaranak ti best friend ko at taga Purok Berde. Aw-awisak nga ro na maturog ko man ditoy. Angam saanan, kunanamat. Apay ngay. Jakon napilit Angam agpasyerto ka numanan. No kasta, nagawi daw. Wen manang. Sayang. No kumata si murot kanyak tigayam ko. Yam amok ko makadagiti dadakkel ni Sir Edmar. Ibagak nga iso ti girlfriend ti anak da. Wen manang. Tigayam ko ti kaayan-ayat ni Sir Edmar. Ay, isayang. No inmay ko di oray siya. Nakitak mat. Wen kumaa manang. Napintas manang. Napintas abalasang ti kaayan-ayat ni Sir Edmar. Boss Marcos, aging gaita. Awan pa'y laing dabugoy kan Edmar. Nagbayag damatan. Kan awan pa'y JB ngay tayo. Amangan no intaray damatan. Imposible na ita, Mortadio. Saan na maiturad ni Bugoy nga aramidan ti kasta? Gaputa mo na ti mapasamak, no kasta ti aramidan na. Hangam, apay nga rod nga awan da pa'y laing, boss. Sayang pa'y tibingay tayo ita. Sige, mapantay jay ayanda. Surutan tayo da. Boss? Wen, surutan tayo da, Mortadio. Agbate dagiti kakadwata ditoy. Tasi kaswenda ti plantasyon tayo. Sige, boss. Amom, Edmar, magustuhan ka. Talaga na ayaw akiti kinalaing mo adumanok ken kumugtara. Kasla natalgeda no si katikadwak. Pangulo. Dakil ti bingay mo kanyak. Lulagit di tagtalinad ka ditoy. Apay, mano ti bingay mo kini Marcos? Mano ti ititid na? Kwa Pangulo. Basit pa'y laing. Tagdadamo ak iti grupo da. Nukas tagarod, ikang ka iti dakalabingay mo, tunggal panagbibingay. Pangulo. Isungagbalin ka kumaan na pudno iti trabahom kanya. Sigurado nga umay ni Marcos ditoy. Tapno umay na kayo kitaan. Tadi kay meten nakasubli iti ayan na. Ngam ibagaken ka, Edmar. Saan kan asumurot kan kuana? Gapu tadayo adakdakal, titad ko ken kaabingay. Wan Pangulo. Kasta, natulnog ka. Kasta, tikayat ko. Ay, agyamanak. Unaklagit din na nalipatak tay aidik. At dagayam di bulsa ti sweater ko. Amangan mo din nakapastor ka tay gwardsya. Hello? Good morning, Dolores. Oh, Paula. Good morning, mata. Ni, nakabistida ka ita. Wala, tapno da kadwam ang nakabistida. Saan matlasyak ti nakabistida diti campus Adamot ka kadwak. Wan mat, as kanyak, nagbistida kitan. Ngamin, sayang mat dagiti bistidak. Sapay nagpipintas da. Ay, kat, mayat Wan gayam, ayan tay bistida ang nalabaga ngayon ko kan ka. Ha? Kwa? Isuot mo. Sayang no di mo isuot. Bagay mo day jay, iso nga isuot mo. Ay, kwa ngamin. Nalipatak ijay lugar tayo. Diyak na itugot dito Ha? Apay ngay analipatam. Sayang mat day jay. Sapay bagay mo. Sana bale.
Tadamot iti aparador ko. Saan amaan ano? O sige mapanakon iti room ko. O sige, agkuyog tan. Intan. Dolores, ang mga nukayat mo ti pumasyar iti apartment ko. Ha? Umay kanto inton malam ha. Kalpasan ti klase. Urayan kanto iti gate. Pasensyakan, Paula. Ngam saan ang mabalin nga agpasya-pasyarak. Gaputado ti trabaho iti balay a pagnanagdak. Uray maminsan lang. Sumarong karkala iti apartment ko. Lading itak ka talaga. Ngam saan ka mapatgan. Sige. Iti abanda ti turungak. Mapankan iti building mo. Sige. Ay, naatap at talaga. Ngam sana bale? Addan tumot lagundaway ang mapaamok ni Dolores. Kaya ka't kulangan tag na dito syudad. Ngam iti adda ka di porok berde. Sa balit ipang panunutak. Mabagtitak at talaga no ijay tayan to. Urag may sak dito eh. Tamay at matibiyag ko. No sa pulak ti kwarta, agawid ak tulatan. Kat mangibagak ni Papa. Hello? Kaya't nakamakatuway ti lamisaan mo? Wow. Nagsiksimot. Sige. Agtugaw kayo ti abay ko. Di nagkadi painuman? Sige. Ag-order ka iti kayat mo. Boss, kumusta nga tan ni Charlie? Agin enjoy jay syudad ngayon na. Bayam lang jay Mortajo. Kaya't namutiag may sa ijay. Saan na bale? Tado mati kwartan. Boss Marcos, Hmm. ato ti chicks ijay syudad. Kat? Anya ko ma. Ang mga no manghiyawit ton iti babae. Awan pare ko titidagta. Ne, boss. Tandanitan makadanon iti pagdisagan ta. Sige. Siputan. Pangulo! Pangulo! At yung pagkamot ti gwardiya iti pagsirkan. Anya na ita, pulon. At dadadon, Marcos! Sige lang. Padanunin yu ida ditoy. Ninamnam akong daytoy nga idadating yo, Marcos. Wan, Braulio. Tadi mimatan mauray da bukoy kan Edmar. Kang Ronan. Tipingay mi. Nasaya at mataymay kayo. Tapno agkita tamanen, Marcos. Sana nga interesado ang makakita kan ka, Braulio. Umay milasukunan ti doa kadwami. Ken, alangan mi matang ti pingay mita. Kitang subli kami ni tinagapuan mi alugar. Amom, Marcos? Nidmar, kat saanen ang makasublikan ka. Gapo, Tyson ti pinagbalin ko ang makanawan ko. Iswadi mon mabalin nga alukoyan ni Edmar asumurot kan ka. Di ka agdanag, Boss Marcos. Gapotag subliak tumatlaan kan ka. Ikarik. Sumurot kay tan kada kami, Edmar. Kas itinakon-akon, boss. Di ka agdanag. Tag subliak tumatlakan ka. Basta itulok yulat tanti kayat ni Pangulo Braulio. Saan na mabalin, Edmar? Pangasiyo, boss. Saan da ko napilitan na sumurot kada kayo? Tapno maliklikan ti saan nyo apag kinaawatan kini Pangulo Braulio. Ikarik. Iti kabita na panawan. Agsubliak kada kayo. Wania, Marcos. Napilit mo ka din ni Edmar asumurot kan ka, ha? Sana sumurot kan ka kung nagtumet.
di ka magnamnama. Awan mati mapukaw ka, no dito'y nga agserbi ni Edmar. At damat latabingay mo iti sumsumrag a kwarta dito'y. Kasi tinakunak, saan ka magnamnama? Marcos, ni Edmar ti kasapulak dito'y. Isungay pabusoy mon kanyak, tapno agkinaawatan talata. Bugoy, saan ka na sumurot ka da doon, Marcos? Agtalinaid kalatan ditay. Ngunit Mar, kaya't ko asi katikatwag. Diyak kaya't ti sumurot ka na Mortadyo. Sige, adaywam ida. Tapno saan da ka may surat. Siya kung ti makaamo kini Don Marcos. Ngunit Mar, sige, maparak pa yung di plantasyon. Aniya? Awan ni Bugoy? Pimanaw? Wen boss! Di kay agdanag. Tayo ti pa nagsublik to kada kayo. Kadwak to ni Bugoy. Aniya? Ikarik day ta, boss. Agsubli kami to adwaki ni Bugoy. Bueno. Sige. Katurayan mi ti panagsubliwa doon. Marcos, saan ka din na naalayon ti bingay yo? Mabalin yon ti pumanaw. Sige. Mabangkamin. Itintumanan sumaro na panagpipingay, Braulio. Kadlag-lagi pa man. Nga iti ka nito di na kami ibingayan. Sigamot lang, ti madadaan. Sana parikot dayta, Marcos. Sanak mo ta nagkurang ka na kayo. Ken patas lang met, ti bingay ta. Adda iparamid ko kan ka. Kat amok akabaalam. Anya day ta, Pangulo? Surutem da Mortadyo kan Marcos. Kat patayem ida. Patayem ida, Edmar. Tapno awanen ti pasalsali iti dalan ko. Agtungpal nga ta ni Edmar, iti bilin ti Pangulo da. Gagayem, di uliwana dinggen, ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Rodora!